O kança oldu tay? 36. Erkek mi? 36 bin son. Böyle kulun. Ha, nomer de aytın. 771 men 84 39 41. Aha, şu nomerge çalıveresingер. Ötkөндө men telefonu teşip çalып aткан элем, мына топоздордун ээси. Башымда эле тартып коеюнчу. Үйдө да болот. Өткөндө эмнеге байладыңыз эле го? Да, ынтымактуу болот. Телефон тешип жүрдү ака. Издей берип, башка эле бирөөнүн номерин берип коюптур. Ал өзгөндө сатат экен, ал чоңдорун. Канчадан баалар ака булардын? 35-тен. Анаке. Топоздор. Буларды канчадан берип бересиз? Мыналар канчадан кетти? Жигирманын үстүбү ака? Мыналар сатылып кетиптир. О, наркалар бар экен. Сатылат экен. Ынтымакта экен. Чалып сурай бересиңер, улак берем дегендер, багам дегендер. Үйдө да бар дейт. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Жалабаттабыз, Жалабат жылкы базарында. Буюрса бираз тартып, бааларды билип, базардын алып сатылып аткан жылкыларды чагылдырып тартканга аракет кылабыз. Андыктан эл кабар каналына катталып, лайктан басып колдоп кетиңиздер. Эл кабар элдин кызматында жылкы боюнча, сатуу боюнча, реклама боюнча кайрыла бересиңер. Дайым элдин кызматындабыз. 34 000 сом болуптур. Эркектай. Бүгүн согум жакта, бе жакта дагы көп жылкылар. Сама байталдар сурайлычы. Böyle özde deze. Toru байталдар экен. Экөө дагы согумга жарайт. Эттүү. Канчадан ака? Ассаламу алейкум. Кандайсыз? 85 миңден. 85'ten. Kunandarбы? Kunanбы? Ол акам таныйбыз го. 85 миңден ака Кунан байталдар. Ары бeye kança mı verirler? Жем жеген. Муну байталдарды сурайлычы. Канча болду ака? 85 жарым. Эркек экен. 85 жарым болду. Мына оман сурайлычы бээлерди, байталдарды. Мына чоң бе экен, мына байтал экен. Ова байтал канча байтал тору? Тору канча дедим? 95. Бечи наркысы? 110. 110. 110. Муну караңызчы. Карагер. 115. Шуңуз эттүүрөөк экен, а? 115 миң. 6 миң сом болуптур муну. 76 миң. Эркек. Кунан экен, а? Күчтүү. Бээни сурайлычы. 118. Бербейт абы, а? 140 деп атабы? Жакшы, күчтүү экен. 118 баа болуп атыптыр. Sana ben boşalay kaldım pazardan ya. Bizge barıp gidemedim. Alo. Oğul. Ondan sarı kaşka. Var evet. Жақсы бағыптыр. Қанша өріп қойдыңыз ака? 18, жақсы. 118. Яқта бау ол отады. Қанша қалдыңыз әмін? 122 bin. Бұшты өй? 122 000 сом олып тұр. Бұшты байтал кен. Жақсы ем. Көк. Soğum var. Çocuksanız dakika bir tilim olun, kandıka bir tilim olun. Başka tilim daha koymak. Başka yere tilim daha koymak. Ne oferta var? Kaç ör? 115 verdiler. Жаңасы ишет, а? Екасы. Kasını menge yürüt aka. Екасы бекен.
Men sizga bunday aka, men aka, men ham aka, juda o'rta pochtada odamman aka. Hozir pul bergan 100 million pul bergan aka, ochiq aytib 100 million olib ketdi. Aka, bu tilim ma'lum bo'ldi aka. Ben sakın 3 bin vergin 3 adam aldım. Yerdeyim 4 ton. Artık 3 kavası. Cipsini beresiz aka. 111 mingga ketdi. Bo'ldi aka. Nasib bo'lsin. Zor çat. Soğumga. Toshkent ya. Oo 2 ay bağlıgan bir yerde. Kulundu be. Qanchada otasın kan? 160. Erkek mi kulunu? 160. Qanchachı olası? Eng birinchi olası o. Aka. Kulundu bellerden bir 3'e giriptir. Aka belleriniz kaçadan aka? Beyler 130'dan da atalım. 130'dan. Kulunlarım. Kulundar meydana yine aldı. Kulundar erkek kurgaççı mı? Bir erkek vururlar. 130 milyon deydi. Japaltaş. Gözünün kırgız belleri. Bu gigant bu. Kaç ekan bir dostum? 150 atalım. 150 milyon. Niye bu? Kırgız parada mı gelgen mi? Boyu bir 170 para söyle. 70 gerek, o 75 gerek. Jet kalat mı? Ben 180 bin de. Jet kalatken. 68, 70 şart. Basın kaça dediniz? 150. 150. Tuğan mı bu? Yok, tüylek. Öyle. Yaşı kanday? 3 yaşıydı. Bununla tuğan neyse eken de. Üçlü beyler bir aka giriptir. Allah öte çoğun bir eken. Hadi basın surayız onlar. Akam ne olur kançadan bası? 170. Jayındayken ha? Kırgız beyler mi? Yaşları çaka. Altına. Jayındayken beyler. Öte çoğun. Sorulu. Elka var. Kabartı jeti iki kanal. Bir baksan, şunday bak da. Kazıkların bölümüzde tuyakların. Ançamça atlar dağı. Niçkelik kılatın var. O canavar. Ne var dedi? Yaşıgındayken bir yaka? Bıştı mı? Kara. Rusya mı? Polşa mı? Ya boyu kança bilbeysiz mi? Sılçayını? 180 ha? Çıkart ha? Ben boyum 180 de özü. Polşa bedet. Boyu 180 iken. Mor emez. Men de boyum 180. Men dengen. Yaşı bıştı eken. Densoğuqlar жақсы эле aka? Densoğuqlar жақсы эле. Басың қанша дедіңіз? 180. 180. Ya bunu urukka seleksiyaga kılış керек eкен aka, bu pulun alıba. Bu ançamça at деле жетпесе керек. Çoğurak attara koyuyorsa. 221 bilen 42 01 01. Ha, şu baytalların iyisi. Bak ağızga çalıp. 80. Boyu Yaşı bıştı. En çıkılam degenler olsa çalgılar. en çıkılan bağam dediğinizler görünüzler. Boyu 180 bıştı. Urgalan. Şu bağam dediğinizler görünüzler. Sandan sapat ötemdir. Polşa değil.
Paradise. Bunu böyle gördüğüyle failin içinde agrotka koyup ruşnoy kaçırıp kullanıla turgan eken. Жалат деле олаб ака? Жалабат деле олаб? Өзгөндө. Ака белер канчадан экен? 100-115. Кайсы сатылды ака? Бабылды. Dostum, niye sana razı tutan kasan mısın? Ben daha senden razı olamam. Dostum şunu bağlıpsı. Her birinden 100 binden payda tam. Ha, eko кетти be? Kançadan кетти? Ya ulan şu tartmayla. 172 oldu. 172 ming болуптур эки бышты байтал. Жуына алды. Көк канча экен досун? 120? Кыргыз жылкыбы? Жашычы? Бунан балыктар да жакшы экен. 120 миң дейт. Муну келте тайга 59,5 бериптир, бербей жатат. Бияқта сода болот. Тай канча ака? Басы 80 миң. Келте тайбы? Чек-чейип жакшы экен. 80 миң сом. Beş kaşka bu уже миңге окшойт а? Канча дедиңиз ака? 58 ге 58. Алындыбы а? Миңгейби а? Мен тойго алдым да. Жетеке. Жакшы. Насып болсун. Кат сода болуп атат го бияқта, Qaysi kanalga chiqayın da? Эл кабарга чыгасыңар, буйрса. Кайсы сода болуп атат? Mına soda oldu. Канча берип койду буга? 43 куун быйылкы. Сода болду. 43 берип атабы? Эркек экен а? Орликтин эмнелери, урумунан ба? 5 son ele deyiversin. Канчасы рода негизи? 45 бе? 45. Кай жактан татайлы? Эскүлүндөр, быйыл кулундар. Канча экен кулун? 45. Сиздикичи? Таксы? 32. Алдыңар 32. Эркекпи? Эркек. Жакшы алыпсыңар. Карагер канча экен? Ака. Канча экен? 55. 45 миң. Быйылкы а? Быйылкы экен. Бойлуу экен. Sonda da bir sındı kulundu tataliç. Buna kulundu gördüğünüzler sındağınızlarçı. Boyu başın, tuyakların, uzunluğun, soruların. Kaçı da otas aka? 80. Kaysi ayda aka? Sizden mi özünüzden mi? Kançadan? Karılaşma emesmi kırgız? Yok. Kayak? Açı. Açı? Canı var. Bir de çıkıday görünümde turatan mı? Linye var. Var mı? Nasıl var eken? 80 bin dedi. Suağa. Atası, enesi, жақсы mı? Küçtü de mendereme. Oldu hazır. Kandan? Ha, dekandan aldınız mı?
Негизи эки жак тең чоң окшойт негизи, а? Бойлуу. Сыяктарын көрүңүздөр. Ооба, энчик экен бул. Калтатайларда эле бар экен да, ака? Номерин калтырайлы, ha? 700 менен 44 50 76. Ушу номерге кайрыла бересиңер. Өтө күчтүүсү экен, базардын эң эле күчтүүсү ушу экен. Кулундардан. Чиста. Энчи кылам, тай кылам дегениңиздер мына экен. Үстү дагы толо экен көрүңүздөр. Жок, туш келди. Болбой калат го, эл кабар ака. Көрсөткүл, тартчы. Башында эле иш бар экен да, жөнтүрүңүзчү, башын татаңыз. Башы бөлөк экен, а? Башы жайында. Колдор зор. Кабактары. Төштөрүн эм жакшы экен. Жоондугунда сөз жок экен казыктарында. Негизи тигиден эле ушул тура түшөт. Бул бой пасыраак, бирок сөөктү экен. Бир аз аргыраак экен, багыш керек экен. 45ке бербедиңизби? 45 миң сом кылышты бербедим. Канча деп атасың? 50 миң сом деп атам. 50 миң. Номер калтырбайсызбы случайно? Токтон. 0555 19 23 29. Ага. 19 20 29. Şu номерге чала бересиңер, мына тайдын ээси агабыз. Мына башты караңыздарчы. Кочкортумуш экен да өзү дагы. Жакшы нерсе экен. Негизи жакшы нерселердин номерин алганга аракет кылып атам. Анча-мынча мекендештерибиз, туугандарыбыз алып кой деп суранып жатышат. Ошон ака, ассаламу алейкум. Анасызбы ака? Амансызбы? Сода кылтасыздар. Чең жөнөт бул. Жакшы шүгүр ака өзүңүз, нон сода кылтасызбы? Канча болду ака? 36. Жакшы. Жет эке. Тойгобу, Жакшы тай экен жаныбар. Сатылган ошойт мына, ака? Канчага кетти билбейсизби? 46-га. 46-га кетиптир. Канча деп атасыз? 60. Тайларга көп айтышат да. Жакшы эмелерси сат. 60 миң. Мына көкүрөк не дейт ака? Жашы эмне мунуңуздун? Полторашка. Пародасы кандай ака? Кыргызстандык элеби ушул? Абакан неме Россия эмеспи? Бир чоңаттыкындай эле бар го. Башынан да көп байкайт го. Сорлары өтө күчтүү. Канча деп атасыз ака? Эл кабар. 160 миң сом. Азыктары дагы өтө жакшы экен. Нол 773 мен. 03 01 79. Şu номерге чала берсеңер, ушу тайдын ээсин агабыздын номери. Каерде болот? Жалапатта эле болот? Жалапатта? Немеде, Шамалсай. Шамалсай, Шамалсайда болот экен. Кызыккандар чалып көрөсүздөр. Балким сатылып кетет, сатылып кетпесе сурайсыздар. Мына күчтүүлөрдү да бир тартайлы. Ака, быштыбы кунамбы булар? Кунан жазга кунан. Жазга кунамбы? Каяктыкы? Порода эмне? Россия Мен Орлов. Россиядан келген. Тайлар экен. Полторашка экен да азыр, Полторашкалар. Бойлору бир 65-тин тегерек экен. Ден соолуктар жакшыбы ака? Жок, көкүрөктөр. Баларын канчага коесуз ака? 200. 200дөн?
Mingi үйрөтүлеги булар, а? Быйыл үйрөтүш керек экен, а? Кар жаганда. Каерде болот ака булар? Базар Коргон. 200 миңден. 1.60'ın üstü ken, ha? 1.60'ın üstü ken böyle. Kaçan gelgen aka bular Kırgızstan'a? 15 gün Şerikleri bolgan mı bular? var bu satıldı. Qaysi kanal ya bu da? El qavar aka. El qavar. Bayrambektiki mağa ötken. Bayrambekke köz, aka köz de. Mağa öttü. Al men ustatım da, bunday aytkanda. Ha. Ustatı tavuk. Ha. 0700 02 22 43. Aha, uşu номерге чала бересиңер. Базар Коргон жакта болот. Калтарашка күчтүү. 1.60'ın üstünde. İzlегендер көрүңүздөр. Сөөгдөрүн. Негизи Россиядан келген экен. Үйрөтүлген экен. Жазга кунан экен. Son 1000 сомго алыныптыр. Жаңасы экен. Koşsa sat veresiz. Qo'shsa sotiladi. Faydasını berse satat. Oldu aka. 60 kaça dediniz? 66. 66 bin ya. Yaman sonun bak ekan. Son bakın. 70 ga shidir. Bunu kışı men bagıtlı jaylo qaydaş керек dedi aga. Жашым некен? Жашы. Yaşı bıçtık ya. Быштыбы, а? Жазга быштыбы. Бунан ба азыр? Qaysi kanal? El qavar, el qavar. Qancha deb o'tasiz akam? 400. Tartmaydı. Boylu gene bu lan. Qarzın ko'ylari qatmayla qo'yib Canım. Oldu. Çinli aytmaydın hakikaten. 155 var ekan ha? 55 var mı? Ben attım boy bilmem. 155 plus ekan da. Tarbiyalash kerak ekan da buni. Avam bana. Qush narsa ekan. Yay meni minildim. Do'stlar yurganda. Жазга minish kerak ekan da bira. Jayloda bir lager ko'rsatish kerak ekan da buni. Negizi boylu ekan. Sanetlerini mani beringizler. Sanetleri güçlü ekan. Negizi eti boş ekan. Kazıkları. Ya qancha dediniz bunu? 250. Yaşı qanday ekan aka? Yanası ya. Yaxshi narsa ekan. Qirg'izchilik qo'sh aytasiz ha? Qayoq aka? Qaramazor to'niq ekan. Yanası. Basın qancha dediniz? 250 dediniz. Niye önerileri var aka? Öğretilgan bulaq-bulaqqa salıp da. Qasıqlari, so'rlari. Arqasi ham kuchli ekan aka. Qancha dedingiz? Ekasıybi. Uyerda jurgan emas. Ulag'i qanday ulag'i? Ha. Qaro odam ne aka? Rossiya? Rossiya ekan. 170 ming deyman toruni. Жаңасы. Telefon. Yaşlı gündüzü. Koru 170 ming жаңасы ekan.
Saqqa barışlar yaxshi ekan, o'zini olib borishi yaxshi ekan. Müyürü var mı? Canası olsan da. Ulaka üretilgen mi? Ha, ulaka salındı mı kişi olsa? Yok aka. Tarbiyalaş gerek eken da. Avrotu жақсы еді. Kayakka, oң жаққа o. Bir taraf. Bir taraf ha? Жұмысы жақсы. Biraz tarbiyalaş gerek. Жерде daha жақсы atken. Şokolad kaçkanın bağısı bol oda solası. Canası iken ha? 260 binge bir verdi. Solası 160 oldu. O noktasını çıkarmışlar. Kaç çabuk be? Ha? 48. 48. Rusya olacak. Kırgız. Keltatay var buna mı? Kontraşka. Kontraşka. 148 olmuş. Bu tuğulu taze ha? Kırgızcılık olsa çoğun eken ha? Talay aka sat. Kolay eken. Talay aka beri qarab qo'y. 3 kishi sat. Atasının boyu Nasip olsun ne algan Kishi sattan? aldı. Ha men aldım. Kishi aldı bu kishi sat. Kırgızcılıkı dese boyu yaxşı eken degen.